Nampak macam sama, tapi actually langsung tak sama. Okey, gate ada besi dengan aluminium. Ini aluminium. Kalau gate besi, walau you sudah beli, sudah pasang, you tengok dia macam sama saja. Tapi actually kalau gate besi dengan aluminium langsung tak sama, nampak saja sama. Aluminium guarantee lifetime pun tak karat. Tak perlu cat sebab dia sudah powder coating. Kalau besi biasa film besi. Tengah-tengah aluminium saja. Jadi kalau besi okey juga, tapi sudah lama dia akan karat. Lepas tu setiap tahun you kena cat balik semua. Kalau aluminium tak perlu. Jadi kenapa? Nampak saja sama, tapi actually langsung tak sama barang. Follow saya sebab esok saya tunjuk lagi satu benda ramai orang yang tak tahu pasal AutoGate.